graphic and I'm de chassis na fe wo hwe awra for da ya ahomati the dini de CJ de me metumi aka ya Dr. Rita de aka no boto asoma me spell ya ma ho eye BISSOONAUTH Kwanim mpacho kwanim that na mona mo we school ncha ye o enti Dr. Rita director ewo UNESCO na okokopie mu ewo African Media Convention okopie mu adwumadie na sebi na asema waka wo kire se ye ba bibrem ha ye te Ghana de ye beka Ghana sem wo se Ghana sem twefo se CJ Ghana sem twefo ete se omanhene Kwabena Sante Ghana sem 1240 say obi ye enu be ma obi Philip Osebonsu and sem 1240 say akwasinsia JP ya wako Israel aba and sem 1240 say Kofi Asan and sem 1240 kuku da me wo man yi mu ahwenne eka hu bie no CJ what is say empanyifo no eya manyofo ne akandifo na ya mo mutumi say wo na wo mo hyantoto o man no say yenya wo mo a yen yire wo mo kete pampe na omumu akontanche Ghana fo wenya na honorable no wasare ko da bi awoso obu akonta sanse ba bia wote no eye meni nyina to na yetua no ene wode ye adwuma se ye kwan na wo ye se ye boho na wo tuo se edan na osi suku dan ayaresabia na osie no ni nyina no eyoman ni sika eti akontabo ne dia wo kye se ehia yie pa eti ensem trofo ma ne nya o masem hia eno dan kye so asidwo kasa de fan sentre fo fa hodie ne ehode ye benya de ye adwuma akoye nim no kranie ahaya metie de menim ene eye anu waka eye bi no anu waka ne bi pepepe enye da bi we no enkoka ne sei obi nche wo de ekoka eno ne de ye nyina no ye mo ho ban na enko ni mu na emo ye nyina mpan for nsema wo mo kan ye ebi eno no na CJ wonim so man pani dada John Dramani Mahama say artificial intelligence AI no oba odi beye dwuma papa da bokrata ne feto so dumiensa na eka ho asem wo se odi AI beye dwuma ama ene yen kwaya hodo a enipa bi adeafa na wo mu etu fam agudie ese ensuo ene ensase no wo se wo ba na wo beye sansese nya na eno no obeye a odi AI na ebehwe ne ntotoye ene ho na montuo ama oman no afa ne nto papa afra na ne onya daje abobo enema nyina so ahyehemu a ni nyina no eye enkan kode ni sode hunu pa omampani dada John Dramani Mahama wo so won waye bi pen wo ba so ye oba ya wo ye no Ghana fo hu de ye enti we no eye akwanya ode ba na wabetoa so afi ba bi odi gyaye no na wabetoa so na ede ensakraye ene yedi aba wo kyense de ne galamse asai o man nsase na adi o man ne dem no se ano odin kwaye mu pa ye so obi ankonko ye galamse wo honom no na nipa da sani gyam na wo tu fam akudie aso obi anso ntumi nkyane de wonye obi anso entumi nka hwe eno eho asem daily graphic eka ho asem a wo kyese wo ba besiesi sansase ne nyina ede ama oman no na eno enso na the new finder ebomu amane wo ne fa etoso enwotwe na eha no na odi nkyemu no aba ya o kyese sa artificial intelligence a oka ho asem a wo hwese eno de beko tia small scale mining illegal ya na ekoso galamse di bi no wasi AI no initiative a womo ede ba ebeboa yie pa baabi a obi eti a wotu fuma gudie ono asase a eho ya krogen yo wo ho nkrata anase oni nkrata woso mo besan so aye enhyehye ya mo betrake excavators movement nyina ni nyina AI adwuma na ebeye bi eno no the new finder abo no so mu amane na ahomachi mi sanso boss ma wo a na omampani abedi akire Alhaji Dr. Mahmoud Baumia ya wono aso da etu frankama MPP de ne to abono akwa kopie mu ewo savana mantam ne mu na okoye no okosia ahemfa hodo mantam ne nyina omo wom ene omo tena se na CJ efoni a mehwe wo hayi Dr. Baumia kodru ye ena kyese wo ne waje ne batakari ena wone yewura samabugina po wo mo eda hayi na wo se eho no makoho pen makwa savana region akwasra eye nanapen eho kwa CJ woda fomu na watia amamre no no jafa oze na de me koye speaker kire wo so ahu
ti ekoye to da fam na watie na obuo kwan so eno abi na sije mehunu wo ha yi eno abi na mehunu nyese ba bia abekọ na panyi bi kwọchia wo hene na wugina ntenten usisi ban na bobim da bi oso da fam amamre kwan so na eda ha fefefefefefe na eno na wo mu di nchie ne nyina wieye no mo kasa wieye no na eye gonja hene ekache Dr. Mahmoud Bawumia ese pape ekwan na wokọ no eyeko kese wo peso be mampani wosimisrawo medimisra nyina mawo akwantu a wutuo ene de wo pese wunya no woso de sanhye ne nyina ema no pepepepepepe eno eho asam eda ha se ya the new finder ebo nwama ne wo ne fa etoso enwoche na wo hye mu Dr. Bawumia mo se oye true son Emma ewo Gonja land hono ma che se wo ye efie pe Gonja de hye pe ne ho asem na ye kan na enhia no so de wagye pa e de free kingdom hono mo a wo de eto so adi ne dwuma abena emfoni no efe ayo ade atu fe atu se Ghana ye wa amamre ne amane no se ye dinini na ye kuramu ha no mo da fam hono be de akire o da fam ya nanim butu yes amamre no wakọ hin kese anim se ohunu sa mfoni no abra Facebook na in fact it's pleasant ade ahom ka se wo hwa tum se no da fam no sa ahobrase nse na anu yan so okoye doma hene so kyere se na ahobrase ne ade no so bo na baso a na uhunu e wo honom no ntido abugina po na dan nche oni abugina po no nso abugina so hye batakari yes na ba ko de no aye black and white na ba ko so de ne MPP colors ohene pon no animu a otu se na ni age Syrian kwa na wona no de ha ya me hye kyese o smile sa eye fefefe amamra ni amane me se wo nkra hanuma na so tibabia na yosa mamre ne amane ne sije ya to atwe no she Ghana ha ko baby wuti ya na yosa sa na tie yo enti no eno no de ba ye na mede mu amane ama no sije mame nkomanim na mame hwe daily guide mu enie na osofo hwe ngumasua ho sem so doctor ya wose ya duchu sije obekai ese aban yi eche se Ghana Smart Schools project eye GSSP no wo mo epa hontoma na se ye kase no wamo ede tablet no smart tablet no mako empima so 70,000 na mpanyifo ejemu a eko schools awodo na schools no akodru ama a school fan kwada ni bia omo aka no nti na Ghana ba bedru say CJ na Ghana e ba bedru pempen so say so te classroom na wo tablet si wanim na wo fidget wo mia ha no wo mia ha enter space www said the first typewriter no nakabeka tata basana first typewriter no papa zije say level ho na yadrum na doctor yo say yadu twum na and chese na school phone kwada yi eda ne nchen na ma so bottle water ti so menim say tablet ne ban o mo de bottle water ka ho ana na we ne de obi an to na de item 13 that's nice item 13 and so na school sa tablet ne bia kodrum no Opokuware school almost like comedy Bosumochi girls Ola SHS eno anso no dan chenso a Kenya say ehona Ola SHS wo St James SHS Bosumchi STEM Academy Osai Aduchum SHS Wesley girls Abomosu STEM Manfe Methodist Atimota Senior High Applied Technology Institute Accra Technical Training Center Awaso STEM Basenpe SHS na OIC school nyina ensa kan wo de abrigades mu nyina wom nya krom senior high ene technical na kosekefo no menya hu ha o nkoko secondary school oso oboma ene school o se den me bisa se eka school so no ho ana Ghana ha senior high wonnim ayi atitire ne anintine a nkoko senior high a produce ebi ne hwan Abena Opokua Ahweneɛ bia benie iti no radu chumpacho ye na ebinu nkoko wai maninu nkoko eno no sije schools ne de edoso omosa anya komo de ensa ye bebre na so eba na schools ahodo na aka nyina no obia ensa kan de na aye fefefe se de eni sode hunu no etie ye mo eye ministry no abaso pa ye mo mapaso na adwuma no ma hyase no wo mo nye no tentem na schools ne nyina obia ensa enkan de sije mawie